Barategi moreneng, makatolike ka moka le badumedi bohle bao ba betšago leina la Kriste. Anke kgarase ya morena wa rona Jesu Kriste, khutšo ya gagwe, tšhireletšo le pholo di be godimo ga lena ka moka letšatšing le la lekgono e le go sontaga sa botshelela sa tsogo, tšatšing la 17 Mei ngwageng wa 2020. Yo a bolelago fa ke Father Thulani Skhosana. Re tšwela pele go leboga morena modimo wa rena ka baka la pholo e diragalago go bohle bao ba tsenego ke kokwanahloko ya corona. Go fihlela le kgono re kwa gore go na le batho ba e ka bago ba 14,000 bao ba fetitšego ke twatši ye goba kokwanahloko ya corona e upša go bao ka moka bao e ka bago ba se ripa šetše ba fodile. Se sa re laetša gore morena o na le rena, o sa re rata, se re fa khutšo ebile sa re gopotša gore moga wa gagwe ga se o re tlogele. Se re fa gape le lebaka la gore re se ke ra tšhoga ra tšhaba ka gore modimo ka nnete o sana le rena. Anke yena modimo yo a tšwele pele go fodiša malapa a bao ba hlokofaletšwego gomme a robatše ka khutšo bao ba šetšego ba sepetše. Palong ya pele ya sontaga sela sa bone sa tsogo go tšwa go ditiro wa bobedi temana ya 36 go fihla go ya 41 re ile ra kwa gore ge Peter a be a rera batho ba 3,000 ba ile ba sokologa. Se ke sešupo sa gore o be a sa rere ka maatla a gagwe goba botlhale bja gagwe, ka nnete e be e le maatla a morena ao a bega a bereka mo go yena. Le palong ya pele ya lekgono go tšwa go yona bukaela ya ditiro gape re kwa gore ge Philip o mongwe wa baapostola a be a rera, 1,000 tša batho ba go tšwa go Samaria le bona ba ile ba sokologa. Gomme re kwa gore ba be ba sa kgahlwe fela ke thero ya gagwe, ba ile gape ba lebelela le ditiro tše a bega di dira mehlolo yeo a bego a e dira ka gore re a kwa gore ba re matimoni a be a etšwa a gwelela ka bogale le letšhogo ge a ba a rakiwa ke Philipi. Re kwa gape gore bagodofadi ba bantši ba ile ba fodišwa ka dithapelo tša Philipi. Baapostola ba babedi e le go Peter le Philipi, ditiro ka moka tše ba bego ba di dira e be e le ditiro tše ba bego ba di dira ka maatla a moya o mokgethwa e sego ka maatla a bona, ba be ba tletše moya o mokgethwa. Ge Kriste a be a tlo sepela a eya legodimo go ya ka buka ye ya ditiro wa pele temana ya 1, Jesu o ile a re go baapostola a re le tlo amogela maatla ge moya o mokgethwa o theogela godimo ga lena. Gomme le ebangeding ya lekgono go tšwa go Johane wa 14 temana ya 15 go fihla ka 21 pele ga ge Jesu a tlhokofala o ile a tshepiša baapostola ba gagwe a re ge ke sepela ke tlo kgopela tate wa ka le godimong gore a le rumele mothuši yo e lego moya o mokgethwa, moya wa nnete. Gomme o re go bona gore le seke la tšhoga la tšhaba gobane nka seke ka le tlogela le ditšhuana. Bakreste ke duma gore re lebelele gape dilo tše pedi tše Jesu Kriste a ilego a tšwela pele go botša baapostola ba gagwe ebangeding ya lekgono ye ke bolelago ka yona. Sa mathomo o re go bona gore moya o ke tlang go o romela wa go tšwa go tate o tlo dulela sa ruri le lena. Ka mantšu a mangwe o ka se dule fela sebakanyana, o tlo dula go ya go ile le lena. Ke sa mathomo. Sa bobedi o re go bona o re tsebang gore moya o ke tlang go o romela lena le a o tseba ka gore o šetše o dula magareng ga lena. Eupša ge nako ye e fitlha yeo ke tlang go o romela go tšwa go tate, o tlo dula ka gare ga moya ya lena. Ke nyaka go bušeletša taba ye gore re ikwešiše botse gomme re e amogele. O re sa mathomo Jesu o re go baapostola moya o ke tlang go o romela le šetše le o tseba ka gore o dula magareng ga lena. Eupša ge o itla go tšwa go tate o tlo dula ka gare ga meoya ya lena. Ye ke taba ye botse ye ke tlo ratang gore re e gopole ge re tšwela pele. Tshepišo ye ya Kriste ya go romela moya o mokgethwa e ile ya phethagatšwa ka letšatši la Pentecosta. Se re se hwetša go tšwa bukeng yona ya ditiro wa bobedi go tloga temaneng ya pele go fihla go ya 13. Re kwa gore ge moya o theogela godimo wa baapostola o ile wa theoga ka sebopego sa mollo. Go tloga gona lona tšatšing lona leo ka mehla ge baapostola ba rera ba be ba dira mehlolo
ba be ba kgona go sokolla mašabašaba a batho. Ke ka baka la gore go tloa tšatšing lona leo moya o mokgethwa o be a thomile go dula ka gare ga meoya ya bona. Se se ra gore e be e sa le bona ba bego ba rera, e be e le moya ka sebele. E be e se sa le bona ba ba dirago mehlolo, e be e le moya ka sebele. Ge ba be ba bolela e be e sa le ka maatla a bona, e bja ka maatla a moya o mokgethwa yo a bego a dula ka gare ga bona gomme a rera ka bona. Taba e botse badumedi ke gore moya ona o le o mokgethwa ga se wa tlogela go dira mehlolo tšatšing lela goba nakong tšela tša baapostola fela. Bjale ka ge e šetše ke boletše, Jesu Kriste o le a re go baapostola, moya o ke tlang go o romela o tlo dula go lena, wa dulela sa ruri, gomme o tlo dula go bakreste, wa dulela sa ruri le bona. Gomme bakreste ke ka lethabo gore ke bolele ke gatelele taba e le kgone gore bjalo ka mokreste ge o be o kolobetšwa, ge o be o tiišetšwa, moya ona ola o ile wa theoga wa dula ka gare ga moya wa gago, gomme o dulela sa ruri le wena. Ga e sa le wena motho fela, o motho yo a tletšego moya ona o mokgethwa wa go tšwa legodimong. Moya ona o ile go a thuša baapostola gore ba sokolle batho ba bantši, ba fodiše mašabašaba a batho. O theogile, o dula ka gare ga moya wa gago. Eupša bakreste moreneng, se se kwešišago bohloko ke gore gantši moya ona o mokgethwa o robetše ka gare ga rena, ga o šome. O tshwana le dibitša goba sebitša se bogale seo re sa se šomišego. O tshwana le sebitša seo leng gore re se hlokomologile, sebitša se e leng gore se rusitše ka baka la gore ga se šomišwe. Bjalo ka makatolike le bakreste go kweša bohloko gore re a tinyatša, gomme ga re dumele botse gore ka nnete moya ona ola o ka gare ga rena. Re itšeela fase, re tekwa ka rena ga rena matshwanedi a o amogela moya, ka re ipoditše gore moya o ka re o ya fela go batho ba ba leng special, batho ba ba ikgethilego. Gomme re kwa o ka re rena ga rena matshwanedi a moya o. Yona ke nnete badumedi, matshwanedi a moya ona ga rena ona. Eupša moya o ga re fiwe ona ka baka la gore re na le matshwanedi. Moya o badumedi ke mpho ya Modimo a e fago badumedi ka moka, bakreste ka moka. Ke mpho wa fela wo re fiwago ona, e sego ka baka la gore re na le matshwanedi, eupša ka baka la gore Kreste o re hwetše sefapanong. O seke bjalo ka modumedi wa dumella Satane a dire gore o tinyenyefatše, o itšeele fase. Bjalo ka mokreste ga o tee, o tladitšwe moya o mokgethwa, e sego ka baka la gore o na le matshwanedi, ebja ka baka la gore Kriste o go dirile gore o be le matshwanedi ka baka la Kriste yo a o hwetšego sefapanong. Gape moapostola Paulo bukeng ya gage lengwaleo la gage la pele la Bakorente kgaolo ya boselela temana ya 14 o re go rena, a ga o tsebe na gore ke wena tempele ya moya o mokgethwa na? Bjalo ka mokreste, bjalo ka modumedi, o na le moya o mokgethwa ka gare ga moya wa gago. Ke Modimo ka sebelo a go dirileng gore o be le matshwanedi, o se ka wa tinyenyefatša, o se ka itšeela fatshe ka gore moya o tlile ka baka la Kriste yo a o hwetšego sefapanong. Ke nako badumedi ya go tsošološa moya o leng ka gare ga rena. Ke nako ya go gotetša moya o e leng gore o robetše gare ga rena ka baka la gore ga re o šomiše. Selo se tee se bohlokwa se tshwanetseng gore re se kwešiše le kgone ke gore gantši moya ka gare ga rena o a robala, ga o šome ka baka la gore ga rena tsebo ya gore moya o gona ka gare ga rena. Ke a le mema le kgono gore lemoga gore o tletše maatla a moya ka gare ga moya wa gago. Lemoga gore moya o mokgethwa wo o bego o le ka gare ga baapostola o ka gare ga gago ka baka la kolobetšo le ka baka la tiišetšo yeo e amogetšeng matsogong a mobišopo. Lemoga gore gape se bohlokwa gore moya o mokgethwa o tshwana le sethunya. Sethunya se ka se dithuntše ka bosona. O tshwanetše be wena o leng gore wa se tšea, wa se šomiša, wa gotla gore se thuntše.
ge sethunya o sa se diriselo o se tlogela se sa šomišiwe se tlo rusa sa hloka maatla ka tsela yona eo ge tseba gore le wena moya o mokgethwa wo leng ka gare ga gago ge o sa o šomiše o sa mmitše o sa morapele o tlo robala wa se saba le maatla ka gare ga gago gomme ke re go wena le kgone go tetša moya o mokgethwa gore o thome go bereka palong tša lekgono re a botša gore go na le tsela tše pedi tšeo ka tšona re ka gotetšang moya o mokgethwa wo leng gona ka gare ga rena sa mathomo ke gore o hlompe Kriste bjalo ka morena se re se hwetša palong ya bobedi ya lekgono mothalading ona o lawa mathomo o re go rena o re hlompa Kriste bjalo ka morena dumela Kriste Jesu o mo amogele jalo ka morena wa bophelo bja gago e neele go yena o mo khunamele ka mmele wa gago ka moka le monagano le moya anke o mo dire gore e be alefa le omega wa ka moka tšeo re dirang bophelong bja gago mo hlomphe gomme ge o mo hlompha seo ka bosona se tlo dira gore moya o mokgethwa o tsoge ka gare ga gago o thome go bereka ge o bitša leina la Kriste jalo ka morena wa gago moya o leng ka go wena o tlo tsoga wa thoma go bereka ka maatla gomme wa go thuša gore o phethagatše thato ya morena le go dira maatla le mehlolo le dilo ka moka tšeo o nyakang go di dira jalo ka mokreste sa bobedi se bohlokwa se se tsošago moya o mokgethwa gare ga rena se gotetša moya o mokgethwa ke seo morena modimo a re rutang sona le kgono Kriste Jesu mophološi wa rena o re go rena gore moya ola o tle le swantšhe le dire se nna ke le boditšeng sona e le gore le ratane Jesu le kgono o a re ruta gore moya o bereka ka maatla ka gare ga rena ge re ratana bjalo ge e ba o nyaka go gotetša moya o mokgethwa ka gare ga gago e ba le lerato e ba le pelo tlhomoge e ba motho o leng gore o thuša batho ba e leng gore ba a hloka ge ba o nyaka gore moya o mokgethwa ka gare ga gago o tsoge o bereke e ba le lerato swarela batho ba bangwe o swarela batho ba e leng gore ba ile ba go kweša bohloko ba go tshwenya bophelong bja gago tšea sephetho sa gore dilo tša gale ka moka ga tšona o di tlogele ka gore moya o mokgethwa le sekgopi ga di dudišane ga di sepišane ge ba o nyaka gore o be motho wa go šomiša moya gore moya o bereke ka gare ga gago e ba motho o leng gore wa swarela ge ba ke wena o e leng wa fošetša batho ba bangwe sepela o gopole tshwarelo gore moya o mokgethwa o bereke ka gare ga gago o ka dumela gore boikgogomošo bo eme tseleng ya gago ka gore boikgogomošo le moya o mokgethwa ga di dudišane ga di sepedišane ge ba o nyaka go gotetša moya o mokgethwa ka gare ga gago e ba le lerato hlompha batswadi ba gago hlompha baetapele ba gago rata batho ba bangwe ke a lemama ka moka le kgono badumedi ka moka ga lena mo le lego gona go tetšang moya mokgethwa ka gare ga lena ye ke nako ya tsošološo ke nako ya go tsoša moya wo o robetšeng ka gare ga rena o sa šome ka gore ga re mo lemoge ke nako ya gore re šomiše maatla moya mokgethwa yena wo a ileng a thuša baapostola gore ba sokolle batho ba fodiše batho o gona ke nako ya gore le kgono le re mo tsošološe gomme re gotetše maatla a gagwe gore a thome go bereka ka gare ga rena gore se ka tla re rapela fela ka maatla a rena ka melomo ya rena fela eupša re rapela ka maatla a moya o mokgethwa ke nako ya gore re tshepe re se ke ra tenyanyafatša re amogele ka tumelo gore ke rena tempele ya moya o mokgethwa ke nako ya badumedi gore le wena o amogele o tsebe gore mpho ya moya o mokgethwa o filwe yona e ka gare ga gago ke nako ya go gotetša mollo wa moya o mokgethwa gore re rapele ka mehla re rapele go tšwa botibong bja dipelo tša rena gore moya o leng ka gare ga rena o thome go bereka ke nako ya gore re loutše sebetša se sa moya o mokgethwa o leng ka gare ga rena gomme re šomiše sebetša se go hlasela memoya e mebe maatla a satane ao a laolang malapa a rena a laolang lefelo le re dulang mo go lona le naga ya bo rena ya South Africa ke nako badumedi ya gore ka moka ga rena ka moya o mokgethwa re kopantšhwe le makatolika ka moka le bakreste ka moka re tlagane mmogo mo moyeng re rapela ka maatla a moya re kgopela modimo gore a fodiše lefase la gabo rena ke nako ya gore re be mašole a Kriste gomme re šomiše sebetša se sa moya o mokgethwa go tliša diphetogo
nageng ya gabo rena le lefaseng ka moka. Ke nako badumedi ya gore re amogele moya mokgethwa gomme e be wona o e leng gore o re eta pele go ka moka tse re di dirago. O tsene ka malapeng a bo rena, o tsene ka ra di-relationship tša rena, o tsene ka ra mešomo ya rena, o tsene ka ra dithuto tša rena, o tsene dikerekeng tša rena, o tsene mo gohle mo re kopanang gona bjalo ka badumedi. Ke a le mema ka moka badumedi mo le leng gona go tetša moya mokgethwa o leng ka gare ga gago. Ga go kgathatšege gore ke wena mang, o dula kae, o tšwa kae. As long as o le mokreste, o tempele ya moya mokgethwa, ke wena moratiwa wa modimo tate o maatla ohle. Jesu Kriste ke morena wa gago, modimo tate o maatla ohle ke tate wa gago. Moya o mokgethwa ke mosepedišane le wena yo a dulang a na le wena ka dinako ka moka. Mo amogele, mo rate, mo khunamele, mo gotetše ka gare ga gago, mo šomiše. Anke yena moya mokgethwa o modumedi a go maatlafatše, a go fodiše, a go šireletše ka mehla. Amen.